kuki refugee lam khopsin ba ka hen ba thong chathaba leptrabadi e nai tanarkani haina FNCC na pongdokre kuki refugee na ka hen ba thong chathaba amasung lam khopsin ba khutak ta leptrabadi e hingna hing tanarakpa yai haina foothill naga coordination committee FNCC na akan ba wafam thamlakle lop asigi media cell la thadrok pa serol mana hai haukheba sagol se numita imphal dagi okhul tamna chatpa winger ama mongkot chepu village mapa yorokpada kuki na kham laga winger gi driver amasung passenger sing phuda khiba ki thawong ado khwaidagi akan mong da condemn tawi driver amadi naga nupi amada tamthina phukhiba ki thawong ado icham chamba hingsa ki thawdo ama oina lawba yade naga fur ki mayok ta chatharakpa lal ni haina lokpam thui naga miyam gi ikai khumnaba amasung apun ba saktam da sawno singnarakpa thawong ne mamang da so sikuma makhal ki thawdo kaya thokhiba laikhre haina palladuna serol sina hai atamdana naga misam sing da hanjin attack torpa ki thawong ase tarai na lokpam thokte kuki singna hanadagi hauna akhanaba thorang tawraga pandam amagi makhada chatharakpa thawong ne haina lokpam thoi naga sing da itatana kai horakpagi matang da serol sina hai longsai kaphun dejang nungnang thangbung leimanai tingpui shatang yangang pokpi lungwiram kazanga konsa khulamasung tumoyon khulena chingba mafam kya da kuki singna naga khunja sing da kai hawbagi thawdok thokre naga phuruki myoy singbu mi paiba pukhan baga loina na aran wong da lam khopchin nabagi pandam da hairiba thawong adu chatharakibani hairi kuki refugee singna naga gi lam loksinna ba khongthang kyarak tohona duna lakhi haina palladuna serol sina hai mapandagi sanglakpa kuki refugee singna chatharakliba thawong asi samchamna lam khopsin naba hona badagi hendoktuna kaloki hana sunaba thokhanna ba atamdana sinba thawrang ni haina lokpam thui kuki refugee singna ka henba thawong chathabaga loinana lam khopsin naba hona ba khudakta leptrabadi phuruk masel gi marakta hingna hing tanarakpa yai asuguma thawong ase makha tana chatharakpa matamda naga singda tumina yengduna laithokloi isagi lam miyam amasung tunggi mirol kannabagi dama angamba thakta honagani matung tarakpada asiguma makhal gi kai hawrakpa amasung lam khopsen nab honarakpagi thawong makha tana chatharaklabadi madudu thorakpa afapatagi teksak pumnamak kuki refugee singna lawgadabani haina su cherols na makha tarakle tuba loidriba phurit litlaga viral chatnaba honaba usittabani haina phongdorakle tuba loidriba phurit litlaga viral chatnaba honariba si miyambu usittabani chak sagring amana sengkok ama mangthokpagi thabak tokpiro haina kanglaipak minority welfare organization na thadrokpa cherol amana phongdorakle cherol sna hai nupi oibisingi pheje saksa lamcha chhajat thauna lingjel malemgi miyamna ikai khumnaribani talak asida chawkhatpagi matau tamlibani haidina nupi kharana imung manung yengba nungaitaba moongda Pijet pigai setsinduna social media da reel namlaga upload tawribasi kanglaipak miyambu thawoi usittabani asigumba mathong hoktaba thawong asi athuba matamda lepiyo karigumba viral chatnabani haiduna kanagumba kharana pijet pigai setuna reel video upload tawraklabadi organization asin tumina yengduna laithokloi makhogi mathakta akanba action lokhanaba phirep lawre haidi Manipur ki hojik oiriba ground situation ase yenglaga sector na athubada popular government ama semlakani haibagi thajaba lei haina and birena phongdokre state ase da PR sasal leirabusu haukiba tha tare nipan longki matamda tapna santi hanjalakpa haure maramaduna state asigi hojik oiriba ground situation ase yenglaga center ki maikai dagi athubada popular government semlakani haibagi thajaba lei haina former chief minister and birena phongdokre ngasi nitapa chuthekta leba thambal sanglen da prime minister Narendra Modi na naha RSS ki prasarat ama oina 1975 ki emergency matamda pikhiba contribution kaya adugi matangda iba the emergency diary release tawbugi sideline da pawmi singa unabagi thoramda former chief minister N Birena wafam asi phongtokladuna makhata na haikibada status da popular government ama semnaba center da yamna kanna taknari adubu BJP asi national party ama oibana aikoina tawbu yaba amasung yadaba kaya amasu lairi adumapu status gi hojik lairiba ground situation asi yenglaga athuba matamda popular government ama semlakani haibagi thajaba lei haina phongdokhe BJP na kanagumba party ama tada criticize tawbagi wafam laite status gi hojik oriba crisis asida hena miyeng thamduna santi puraknaba honabada hena miyeng thamle BJP gi leiriba MLA sing amasung party gi marakta su yamna toina khanana nabagi thabak sathari BJP asi national party oibana central leadership ki ayabagi mayokda warep lawbachu yabanate union home minister Amit Shah na yamna kana honabadagi status da tamna mahausa gi phibam da hanjilakpa haure illegal immigrant amasung drug kamari lenaba issue sing miyamna tamna khalnaba haurakle atubada santi laklagani haibagi thajaba lei haina suphongdokhe कार ama turel da yungsinkhre driver siram gadawre hairi ngarang ahing pung 13 rom tabada Nambol police
स्टेशन की मनुंग चनबा लाइटोंजम ममांगी हाना लाइनंबी तुरेल हाइना खंगनबा दुगा हौजिकना मेराखोंग प्रोजेक्ट तुरेल हाइना खंगनबा लाइटोंजम गी ममांग फारोगा सनापतमना चलिबा तुरेल द मियोय अहुमना तोंदुना लाकपा ASR मा एक्सीडेंट थोक्तुना युंगसिनबदगी गाड़ी अदुबो थौरक्किबा ड्राइवर सिरमगदौरे अनीना गाड़ीदगी चोंथाहौबदगी खुदोंग थिनिंगाई ओइहौद्रे हाइरि अदुबु कार अदुदि सिंगदा लुक्खिबदगी फायर ब्रिगेड की कांगबो लाक्तुना लौखटख्रे हाइरि पाउसना मखा ताना हाइरिबना तुरेल द कार युंगसिनबदगी सिनिंगसिता हिंगौरबा गाड़ी अदुबु थौरक्किबा मियोय अदुगी ममिंगना मोंगजम क्रिस्टोफर सही कुनगमंगा अपोपा बिरजित कवी लाइटोंजम मया लेकाइदगी ने कार अदु महाना थौरगा अतोपा ममानबा अनिगा लोइनना चटलिंगाइदा कार अदुगी कंट्रोल ngamhौदबदगी लंबीगी नाकलदा लैबा साबा लोइद्रिबा थोंगदा ओलगा तुरेलदा थौतखिबनि हाइरि गाड़ी ओनखिबादुदा गाड़ी अदुदा तोंगलिबा मियोय अनि चोंथाहौबदगी काहेना खुदोंथिबा नंखिद्रे अदुमपु गाड़ी अदुबु थौरक्खिबा मियोय अदुदि गाड़ी अदुना लोंथोक्लगा इसिंग मनुंगदा नानसनखि हाइरि कुकी सिंगना तांखुल कम्युनिटी फू चैबगी थवोंग कंडेम तवे हाइना फोंदोरखरे उख्रुल डिस्ट्रिक्ट कुकी सिंगना तांखुल कम्युनिटी किहन खंगनबगी थवोंग असि थासगी कुनगा तरुक थोकिबा थौदो असिन अहानबा नते थवोंग असि अकनमोंग द कंडेम तवे हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमिना थादरोप जेरोल मन हाइदे जेरोलसना मखा ताना हाइरिबना नेशनल हाईवे 202 इम्फाल उख्रुल लंबीदा पैसेंजर पुबा गाड़ी अमदा कुकी सिंगना गाड़ी अमसुंग पैसेंजर तांखुल नुपी अमबो फू चैदुना असो अपन नंगन किबा थौदो अदो हंतके असिन अहानबा नते ममांग द लितान द ताबा कुकी खरना तांखुल विलेज अथॉरिटी की मरोब मियोय अमा ई नाइताना फुखिबगी वाफम लैख्रे कुकी सिंगना लैरिबा मफम अयाम तांखुल सिंगना मियोयबगी मिनुंगसी उत्तुना तांखुल गी लमदा लहन खिबना अयामबना लमहेनबा कुकी सिंगना फू चैबा गाड़ी थुगाइबा अचर ओक चेक तौबा पैसेंजर सिंगदा किहन खंगनबा कया लैरगसु मिनुंगसी येंगदुना तांखुल सिंगना ngakpiduna लाखिबने मसिमगना याय हाइदुना असिगुंबा थवोंगसिंग असि चाथरखिबने लंबी असिदा सांगलबा मतम असिदा मैतै सिंगना चत्रे कुकी सिंगना चतहंद्रे मितै चत्रे खंगना खंगना तांखुल कम्युनिटी की पैसेंजर सिंग तोइना चेक तौदुना हरासमेंट पीबा असे कम्युनिटी अमबु सितबा अमसुंग सिंगनबने मरम अदुना हंदक थोक्लेबा ड्राइवर अमसुंग पैसेंजर फुबगी थबा असे मखा ताना थोक्तनबा कस्टमरी की थाकता वायन बतन नतना कल्प्रिट सिंग की मथकता FIR चलहंदुना लोगे ओइबा चैराक पिहनगदबने फेडरेशन ऑफ हाउमिना कथो कतमनाउ लोंग अमसुंग तांखुल नागा वैली स्टूडेंट्स एसोसिएशन जून कुनगा तरुकता कुकी सिंगना मोंकोल चेपू विलेज द तांखुल कम्युनिटी की मियोसिंग कुकी ना फू चैखिबा अदुगा मरी लेना चंगसिलप थबक थोरम सिंगदा मपुंग फाना सौगतकनि हाइरि अमित शाहना येंथिनरिबा मैतै अमदि कुकी फुरुप अनिगी मयाइदा नागा MLA सिंगना लेप्तुना कुकी MLA सिंगा वारी सानदुना शांति पुरकनबा सिनारखरे थाजनरे नुमित खरनिगी ममांगदा नागा पीपल्स फ्रंट NPF की MLA खरगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का दिल्लीदा उनदुना वारी सानखिबगा लोइनना यूनियन होम मिनिस्टर की माइकैदगी नागा MLA सिंगना मणिपुरदा हौजिक थोक्लिबा इरांग असिगा मरी लेनना यासिनबा पोरप ngамदना येंथिनदुना लैरिबा मैतै अमसुंग कुकी फुरुप अनिगी मयाइदा लैदुना वारोसिन अमा पोरक थौदांग लौगदबने हाइना सिनारखिबा लै हाइरि पाउसे असिना फंगबा पाउगी सोर्स अमगी मतुंगिनदि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना NPF की MLA खरदा सिनारखिबा वाफम असे थबक्तो अंथोंगनबा होनबा ओइना ngarang BJP की पुन्ना चटमिनारिबा NPF की MLA अनि हाइबदि अवांगबो निमाय अमदि लैसियो कैसिंगना मोरेगी कोंदोंग लाइरेंबी यौद्रंगाई सिक्किम विलेज की मायोकनबा नाकलदा लैबा MLA लेपा हॉकी की मयमदा सतुना वारी सानखिबने उनाबादुदा MLA लेपा हॉकीना नागा MLA अनिबु हराव तरावना ओखिबगा लोइनना पुन्ना साक्लेन अमसु सामिनखिबगा लोइनना पुंग अमरोम हेना MLA अहुंगी मरक्ता वारी सानखे वारी सानबादुदा हौजिक येंथिनादुना लैरिबा मैतै अमसुंग कुकी फुरुप अनिगी मरक्ता यासनबा पोरक्तुना मणिपुरदा थोक्लिबा इरांग असे लोइसनबगी मतंगदा करम्बा वारी सानखि हाबदुदि चपचाना खांबा ngamdre NPF की नागा MLA अनिना कुकी की MLA लेपाउ हाकिब उनदुना वारी सानरबा मतुंगदा ngarang नुमिदांग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की निंगथौखोंग वार्ड नंबर 2 की निंगथौखोंग कैथेल मनाक्ता लैबा MLA गोविंदास कोंथौजोंग की मयमदा हानगी मणिपुर की लेंगाक्ता यावरंबा अमदि सौगलंबा MLA सिंग उनदुना मणिपुरदा अनौबो लेंगा अमा सेमनबगी मतंगदा मिफम पांगथोक्तुना वाखनखिबगी मरम ओइगनि हाइरि लमसांग हैपोंग पुकपे रेड जोन एरिया दा अहिंग अथेंग फावा इसै सिंदुना इसै तौदुना नुपा नुपी किया यू थक्तुना थेंगनाबदगे लैगाई की मेरा पाइप सिंगना फारे अदुगा यू कयासु फारे हारि BD Behring leikhidre Outer Manipur Parliamentary Constituency की MP ओइरंबगा लोइनना Sandal Assembly Constituency की MLA ओइरंबा BD Behring मसागे अनाबाबा नमरम ओइरगा ngarang New Delhi दा leikhidre कुमजात 1953 दा Sandal District की साकपी कारोंग सब डिवीजन दा पोखिबा BD Behring ना Political Science दा MA लोइसेलगा Politics दा खोंगदाद्रिङै दा अनाल नागा Student Union की President All Tribal Student Union की Manipur General Secretary JNU Tribal Student Union की President
amadi United Naga Council ki General Secretary oina thawpurami haidi ahanbo ina Bihar da mobile app ki khuthang da bot thada hankhre haidi Bihar ki Municipal Council taruk tapang thopo mikhal da ahanbo ina mobile app ki khuthang da bot thada ba yahankhre Center for Development of Advanced Computing na semgatpa mobile app amagi khuthang da miyamna polling booth chatrabasu masa masa gi mayum da leiraga bot thada bagi khudong chaba phangan khibani laiba asada mobile app ki khuthang da e-voting gi khudong chaba phangan ba ngamba state Bihar na oire ka hena sahi yambada gi polling booth chatpa ngamda ba amasung haksang gi phibam tongan ba natraga na atopa mafam da laikhraba miyoi singna bot thada bagi khudong chaba siloba yagani haina report amana phongdorakle kanagumba smartphone leitaba tarabasu state election commission gi official website ta changwaga bot thada bagi khudong chaba pidi report amagi batungina miyoi lising yang khairo mobile app ki khutang da bot thada na ki haidi